Yeah, it was so now so 4 years for Mantam no so charity gardener say enei efi na yi ekro ni de contractor de adwuma mo abe na trokan de won mo anyi bi wo kro ni mu na mo hwera mo nyamunyuma ye emunsam eni for Mantam so for charity gardener that to just say free necro anya de say wono mo ebeso enyema bi ekoso wo Mantam no so nsem nyina no say eni Newmont gold gardener for wono makwan hodo bi a woyima wono mo no anya de say eye papa bia ne senti wono mo yiya eni nanu ni nansa na ekwan yi atutu a efri ene erekro anya de say wono mo ebeso so biem akwa mahin so yakojedu ne aba ntotro so se mehwe kwan a Newmont force wo maye na eni afe kra ne sede kwan no aye ene sabio sede abo ni bi guso te sede sabi yato ene ade aguso na enya ade a eboa abebu no te se me metna Ahafo Regional Minister na me meka ma no ntum na me meka se Newmont for ye no maye nkofa eye kama eno nti ye behwe no maye bibibia ede amaye daabi so muso mo ya amaye ya omunye kwan no omunye ni yie sede be ya enye mfie du na asai sesi ampo ebi na anya 1 year essay ye pedo ombe ni yie a ye nchirima ne ba ombe hunsa so ye bedi ani moma omo ye kwan no ye timi de ye kon esi ho ma omo ye ade papa ede mayen eho ena aban krachipeni de Mefiti fi North Hafiz Dauda a waka osofo yi hu modern wa probo ko hwe ekwan hodo ewo Mantam no emu enso ekasa editia ekwan bone a ene Newmont gold ganafo eyi edema wono Mantam no the high mining community. Now the traffic level and activities within the mining environment are very high. Demand they say artifacts our roads no see me sustainable to watch it. Baby ejina hey say road be 4 years ni. But then 2 hours with big potholes are a security threat. Accident baby. Na the year and DC and so I shall see 2. Now say yeah, na ya kwan na sustainable na abo asifi no for said the only option asphalt roads enti ye hwese stakeholders ni nyina no de ehu na hey yentimi encourage ene stakeholder bia so obefo aso say enye sapete na yade a emoaye enso ani